داخویانی هنه درباره پیواژوی ده ریبری دامزرینر PKK Abdullah Öcalan درباره جوینا اول دسته شوپاندن او تثبیتی او ایدا او توانبارین در حق خود پیامک بلاف کرد. Abdullah Öcalan دیار کرد که لیجنه آجبو پیواژوی یکمین جوینا خود پیکانی او گوت اف نشاند ده که پیواژو بگاوین خورد پیش ود چه ام گیشتنه قوناغه که کریتیک گوتن او ایداین که درباره من دل سر مدیای او مدیا دیجیتال ده تیم بلاف کرن نراستن اف پارو کرن تفگرن پروواکاتیف این دجبرن پیواژوینن. ریبری دامزرینری PKK عبدالله اوچلان درباره جوینا یکم آدسته یا شوپاندن و تثبیت اونوتین لسرمدیا دیجیتال و توانبار دکن برای آدم پارتی پیامکشان دا گوجرایا گشتیره وره پاروکرن. عبدالله اوچلان درباره یکمین جوینا دسته یا شوپاندن و تثبیت ده وها گوت. برێز سەرۆکۆمار و برێز دەبرێت باخشێلی ئیرادەیە خۆ بە ئەوایەکی خورد نیشاندان. لەسەر بانگەوازییا من تێکۆشینا چەکداری بداوی بوو. پارتیên سیاسی jî piştgiriya dîrokî dan. Bi vî awayî qanûna xurtkirina hevgirtina neteweyî û yekparebûna civakî hat pejrandin. Lîjneya ku li gorî vê qanûnê hat avakirin, doh yekemîn civîna xwe pêkanî. Ev nîşan dide ku pêvajo bi gavên mezin pêş ve diçe. Abdullah Öcalan derbarê iddia û towanbarên derheqî wî de ku li ser medya dijîtal hatibûn parvekirin jî wiha dibêje. Em gihiştina qonaxeke krîtîk. Divê serdema dîrokî de hin derdor hewl didin pêvajoyê têk bibin. Ev hewlên wan komploya li dijî min e. Gotin, dîtin, nav, belge û notên ku bi medyayê û medyaya civakî de belav dibin û bi min ve têgirêdan nerastin. Ev parvekirin tevgerên provokatîv ên dijberên pêvajoyê ne. Ez ê hewildanên xwe yên ji bo avakirina aştiya civakî û hiqûqa xwîşk û biratiyê hîn zêdetir li pêş bixim. Abdullah Öcalan di dawiya peyama xwe de her kes vexwen ku bi ruhê xwişk û biratiyê bi hişmendî û bi hestiyarî nêzîkî pêvajoyê bibin.